Football Titi part zaruk somruk pakhat na ngai thavele don ta ila voin September ni sompanga hi footballer engemazat pian chamania chung player jinga chuan Arsenal rin role ni Mac David Raya po hi atelve ani Spanish goalkeeper hian voina kum samthuma pum ve ta a Spanish manager Mikel Arteta du sak du sakla ka khel thin ni bok ania fit ruka sang David Raya hi Spain Barcelona khua a piang ania youth level Catalana Academy pakhat Cornella inzir thinin chumi nuwa English club Blackburn Academy azom lea heta hian under 18 te khelin Southport FC te lonin a khel man boka tichuan kumsani sompakwa Brentford in lalutin sani somni pali thlengkhan Brentford player ania ma se hemia hian sani somni pathum somni pali season kha Arsenal in lonin an hoa chumi nuwa sani somni pali khan ni puilain Arsenal hian an leifel talo lowa tun thleng hian Arsenal player poimo big zinga ala telvezel ani Arsenal tan hian match za khel toin goal somriat pahnia chua clean sheet somli pahni loi anei der to bok ani David Raya hian a khel to na Blackburn Rovers kha EFL League 1 pahni nani puin promotion mu pui to a sani sompasari somparia season khan ni in annuwa a khelna Brentford EFL Championship Playoff ain pet kai puya chu sani somni pakhada khan ani anram Spain tan UEFA European Championship sani somni pali no moi choya UEFA Nations League ka sani somni pathum khan champion no moi choi bokin sani somni pali somni panga season khan runner up anni bokani mimal choi moina lama hian EFL Championship Golden Glove choi moina tum khata donga Premier League Golden Glove choi moina tum ni dongin PFA Team of the Year tum khat alang boka Premier League Save of the Month choi moina tum ni lai adong to bok ani David Raya hi Arsenal hian thatpui lema sela champion no moi ero Arsenal kor hachung hian David Raya hian ala choi lawani football khovela ram tam taka transfer kongka khar to ma sela transfer kongka la khar velona ram then khat a oma chung ram te chuan transfer kalpui zelin Manchester United striker thin Anthony Martial point Mexican club Monterrey aka Ten Satangin azom felta kumsamni pakomi United tana match zathum som pasari khela gol som kwa khung to hian kum kwa zet a chenchil Old Trafford a chhuasan nuin ramlang sarlo zoka football a khel chhun zoma tichuan Mexico lama hian pung thar kai tura in bua sai lein Liga MX club tha Monterrey hian kum ni dai contract aziak ta ani hian kumsani somni palia United a chhuasan nu khan Greek club aka Athens azoma aka Athens tan hian league match som pakwa khelin goal sari akhung ani Anthony Martial hian kumsani sompanga a Manchester United apan khan teenage mailani ma sela Monaco atangin Paul Magdalene samthum paruk sengin United in an leya ahun laya khovela teenage footballer mantamber record asiamani alaka base sang thina Ballon d'Or adon thei mai base ne te po alian thin leya ma se base phaglo player zinga chiartel ani tathung ani English Premier League club Nottingham Forest player Jota Silva po input chuakin Turkish club Besiktas azom felta season kalmek luanin lona khel turin Jota Silva hian Besiktas si azomani Turkish Super League club hian angheda an leiduani chuan an leitheine turin club pahni hian thu an thlung tel bok Portuguese player Jota Silva hian kumsani somni palini puilai khan Guimaraes satangin Nottingham Forest azoma kumli dai contract aziak ma se Nottingham Forest hian base phak che lawa season lemta khan match samthum pariat khelin goalia khunga assist thum anaya Nottingham Forest player poimon ni chunjom thei lovin lona input chuakin Turkish club tan Ainland chunjom don ta ani inrini le pathiania te khan in elna sang khel chunjom ania chungjinga chuan La Liga Real Sociedad khelmola Real Madrid lenglutin goal thuma luta he match hian minute som panina Real Madrid hian Kylian Mbappe goal khung mangin man ruaya ma se minute somthum panina an defender thar din hai sinan red card choya wangin Real Madrid hian hun tam jok player tlem jokin an khel chhun zom pha ma se player tlem jok an ni nu hian Mbappe siam sakatangin Arda Güler chon an goal ni na akhung veleya Real Madrid hian first half sin hi fine man ruai second half mual nei tu Real Sociedad in siam thain minute samnga parungna Oyarzabal mangin penalty atangin an sipuran su thena
heminu hian goal dang khung le in be sei hle ma sela an be sei ero an puitlin thei talawa goal dang lu bel talavin Real Madrid hi goal ni goal khatin an chakta ani he match ha hian Real Madrid hian Liverpool atanga an lak lu Trent Alexander-Arnold bultan tua an da lova bench da masain hun top lama mini somriat panina Dani Carvajal thakin aron lut ve chawani Atletico Madrid in an mi khwal Villarreal sin hi final neya goal ni te hi Barrios a minute kwana akhung le minute somnga panina a Gonzalez an akhung te an nia Atletico Madrid hian season kalmek bul an tan that lo hle nuin Villarreal nein point hum an hlo chuak vele ta ani La Liga champion lai Barcelona in an mi khwal Valencia an dim lo hleya siruk final sop Barcelona ta minute somni pakwana Ferran Torres siam sakatangin Fermin Lopez an goal khatna akhunga heminu hian first half a goal dang alu bel theilova ma se second half a Barca hian goal nga te mewan khung bela minute somnga pathumna Rafinha an khung belin he goal hi Marcus Rashford siam sakania English forward hian Barca kor hachunga assist anei masak ber ani minute somnga parukna a Marc Casado siam sakatangin Fermin Lopez pokin an goal thumna akhunga minute somruk parukna a Rafinha an khung bel lein minute somsari parukna Dani Olmo siam sakatangin Robert Lewandowski an goal nga na akhunga minute somriat parukna Mark Barnala siam sakatangin Robert Lewandowski bokin an goal rukna akhung zui lea Fermin Lopez Rafinha le Robert Lewandowski ten goal ni theu khungin siruk fain Barca hi an chak ani tihian La Liga season kalmeka teamin el somni zinga atam zokin match li an khelta a Real Madrid hi la chakvek om chun ni in khellia chak 5 vekin point som pahni an neya solid point an neya ni an ni hian goal riat khung to in goal ni chau an la chua season kalmek La Liga a Osasuna nen goal chhuat tlember an niri ani champion lai Barcelona hian khellia tumthum chakin tum khat ro an neya point som nei mekin pahni na niya pathumna Getafe omin Palina Athletic Club an niya point kwa ve pathumna le Palina te hian an neya Villarreal Espanyol le Alaves ten point sari theu nein Atletico Madrid ero in point nga chawan la neya te bula som pakhatna an omani Italia Serie A khelchun zomani boka heta hian in khelang sarzuala Juventus le Inter Milan in khel bawro ka tang leya goal sari te me ulutin Juventus si goal thumin an chak sham ani goal ma saber hi minute som palina Juventus defender Kylian khungin minute som thumna Inter Milan hin hakan chal hanoglu mangin an sut veleya ma se minute som thum parian na Turkish rol thar dom Kenan Yildiz an Juventus tan khung velein first half a Juventus in goal ni goal khatin man ruaya second half a goal tam jok lutin minute som ruk pangana hakan chal hanogluan an sipura sut vele minute som sari parukna thuraman Inter tan khung belin Inter Milan hian goal thum goal nin ma an roi velea heminu hian Juventus si minute som riat panina thuram mangin an sipuran sut velea additional time minute som goal pakhatna Adzich mangin Juventus hian goal thuma an chakna goal an khung ta sham ani Italian club ro pui AC Milan in an mi khwal Bologna sikhat final neya golom chun hi kumsom limi Luka Modric sakhung ni in minute somruk pakhanna an chakna goal hi khunga Luka Modric hian AC Milan tana goal a khung masak ber ni in point thum an hlo chwa thei pha team tan a hlu hle champion line Napoli in Fiorentina khelmola goal thum goal khata chakin point thum an hlo chuaka he match hian minute rukna Napoli tan Kevin De Bruyne an penalty atangin goal ma hroya khunga minute som palina Rasmus Højlund Manchester United atanga lona an ho mangin Napoli an goal hina an khung le minute som nga pakhana Bekema an Napoli tan khung belvele in sithum fai ma an hroin hu hian Napoli in goal khatan chua Fiorentina ta minute som sari pakwana Ranieri an goal nei chun hi akhung ani tihian Serie A season kalmeka Napoli le Juventus in khelthum ve khelto in point kwa ve an neya anni team pahni hi khelthum khelto china solid point nei om chun an nia champion tura in elna ber tura ngai po ani chunjam ta zel ani AC Milan hi te bula pangana ni in khelthuma point ruk an neya Roma in khelthuma point ruk vek nei bokin Inter Milan hian khelthuma chungkha chawan la chaka chung ni lai an tlom to wangin point kwa om thei atangin point thum chau an la neya te bula som pakhanna an om tamek ani Germany League Sangber Bundesliga po khelchun zom ni in heta hian Heidenheim khelmola Borussia Dortmund sin hi final chaka he match hian minute som ni pakhanna red card phor ni in mual nei tu Heidenheim player
zip zivat ze ana choya heiwang hian mual nei tu hian hun tamjok player tlem zokin an khel chhun zom pha ani dorman hin an tamjok na hmang tangkai mini samthum pathum na seru gurasi an gol masroya khunga first half additional time a Maximilian Bayaran khung bel bokin dorman hin harsala tuklovin Heidenheim khelmola hian point thum an hlo chuak Werder Bremen in khwalmola Borussia Mönchengladbach sili finance of boka Bremen tan Bangula Stace Smith le Jinma ten goal khat thewan khunga he mecha hian Leverkusen atanga lona an ho Victor Boniface point Bremen tana a match masaber a debut match khelin minute som empo khelmola huna man ma in assist anei mandera an goal hnung ber minute som ret pakhat na alu thi Boniface siam sakatanga an khung ani Bundesliga champion lai Bayern Munich in an mikhwal Hamburg an dim lo leya singa finance sopa minute thumna Serge Gnabry an goal masroi khungin contract lai mara siam sakatangin a khunga minute kwana Hurricane siam sakatangin Pavlovic an goal ni na khung vele heminu hian minute samni parungna Hurricane an penalty atangin an goal thumna khung zuya minute samni pakwana Joshua Kimmich siam sakatangin Luis Diaz an goal ni na khung zui le first half Bayern hian sili fine ma an shwaya chaktura chiang to ti thei ani second half Bayern hian goal khat khung belin minute samruk panina Michael Olise siam sakatangin Hurricane an goal nga na akhunga goal dang lu bel talovin Bayern Munich in khel thunun chungin all sam takin point thum an hlo chuak ani ti hian Germania League sangber Bundesliga tebula Bayern Munich in khel thuma point kwa nein solid point an neya Bayern Munich chau hi Bundesliga season kalmeka match khel zonga chakvek om chhun ani hian goal som palila yang khung tling towa goal som khung tling om chhun ni bokin goal chhuat tlem beran niya goal ni chau an la chhuwa bok Borussia Dortmund hi tebula panhina ni in point sari an neya kon le St. Pauli 10 point sari veve an nei bok team lang sarjuala Bayer Leverkusen season bultan thalau team manager Erik ten Hag bana manager tharkai hroinen hoya hun mangmek hian khel thuma chum khat chak ve ta in point li an nei ta a tebula somna an om ta bok ani France League sangber League 1 a Monaco in Auxerre khelmola goal ni Kolkata chakin point thuman lo chuaka he match a hian first half additional time a Monaco tan Liverpool player Louis Japan player Minamino an goal masroi khungin minute samsari pathumna Monaco player Salisuan an lama tilut pala anin netok maidon ni in langman Marcela hun top don nai minute somret pakwana a ilani khena mangin Monaco hian goal ni Kolkata an chakna goal an khung ta sham ani he match a hian minute somruk parian na a Auxerre player Casimiran red card join hei wanghin Monaco tan a ol sampha ani League 1 champion lai PSG in an mikhwa lens in hi final neya PSG hen in khel thunun chungin all sam takin Bradley Barcola goal ni khung mangin point thum an hlo chuak French forward Barcola hi minute som pangana goal masroi khungin minute som nga pakhana an goal ni na hi akhung le ani Lille goal ni goal khatin Toulouse an ne boka Lille hian Bentaleb le Ethan Mbappe Kylian Mbappe naw te goal khung mangin goal ni goal khatin Toulouse hian nea point thum an hlo chuak ti hian League 1 season kalmeka PSG in khelia chak 5 vekin point som pani an neya PSG chau hi League 1 season kalmeka 100% chak record nei om chun an nia te bula ma an shwai zui ta zel boka panhina lilin point som nein pathumna Monaco palina Lyon le pangana Strasbourg ten point kwa theu an nei bok ani Mizautena kan enna Salber English Premier League po khelchun zom ni in heta hian Crystal Palace le Sunderland te goal khung lovin anin ne to ka Fulham in sikhat fain Leeds United an ne shama an changna goal hi additional time minute samkwa palina a Leeds United player Galman Sonan an lama atilu palania hun pek bela on goal mangin Fulham in sikhat fain Leeds United hi an ne ani Everton le Aston Villa te goal khung lovin anin ne tok thunga Bournemouth in an mikhwal Brighton goal ni goal khatin an ne thung Bournemouth ta minute som parena Anton Semenyo siam sakatangin Scotland goal masroi khunga minute som li parena Brighton hian kauro mitoma mangin an sud vele heminu minute som ruk pakhana Anton Semenyo an penalty atangin Bournemouth goal ni goal khata an changna goal akhung zui ani Bournemouth hi season kalmeka an match masabera Liverpool laka an tlomani kha khaminu khan an tlom non le tamia lova azonin match thum an chakle tader ani Newcastle United in an mikhwal Wolverhampton sikhat final neya
Newcastle hian an striker an goal khung khol Alexander Isak an chel zo lova ma se German striker lang sar thar Nick Vultemate an la luta Nick Vultemate hian minute somni pakwana a Newcastle chakna goal hi atau lut ani Newcastle hian English Premier League ka Wolverhampton hi an ngam hrim Wolverhampton an machon na hnung pariata tumruk chakin tumni anin hne to ka a zonin match riat chung English Premier League ka Newcastle hi Wolverhampton laka an tlom tamia lavani hei baka hian anin machon na hnung tumlia Newcastle hi an chak fai vek tabok Newcastle ina an hne tak Wolverhampton hian English Football League ka an season za somni pasarina an manga heti chung hian season thar tir lama a zonin match li chung an tlom ngai mi lova chu tun season a hian thlentir ta thungin Wolverhampton hian an club chanchina English Football League kumza somni pasari an khel chunga match masa palia an tlom masak ber an tonga season kalmek English Premier League ka point la hlo chok me lo om chun niin khel li atanga tlom 5 vek om chun an ni tabok Newcastle hian sikhat faya nena an chan le ta ka wangin English Premier League ka sikhat faya nena an chan tumzana an tonga hetianga sikhat faya tumza chakling thei hi team pasari an lo om towa Chelsea, Manchester United, Arsenal, Everton, Tottenham, Liverpool le Aston Villa te an ni London club pani in machona West Ham United an tloma an mi khwal Tottenham in sithum final ne he mecha hian minisomli pasarina Tottenham hian sar mangin ma an ruaya minisom nga palina West Ham hian sikhat faya an nufua line red card an choya an player poimo Thomas Soucek no chua ani heminu minisom nga pasarina Tottenham hian Bergvall mangin an goal nina an khunga minisom ruk palina Dutch defender rin role ni bok Mickey van de Ven mangin an goal thumna an khung zui leya Tottenham hian harsala tuk lovin West Ham khel mola point thum an lo chuak Tottenham hian season kalmek English Premier League ka away match tum ni khelta in an chak ve satlia lo le nga la clean sheet nei chungin goal chua mi lovin away match an nei masak pahnia hian an chak ve ani Tottenham hian an club chanchina English Premier League season khat chunga away match an nei masak pahnia goal chua mi lova an chak ve tum ni na ania an tan a chin chia tlak le Brentford le Chelsea in machona goalie aluta minisom thum pangana Brentford hian Jordan Henderson Liverpool captain thinina asiam sak seidana pet goal mangin ma an ruaya minisom ruk pakhana Chelsea hian goal palmar mangin an sut vele a he goal hi Joe Pedro siam sak ani minisom riat pangana Chelsea hian Moises Caicedo mangin an goal nina an khung vele a Chelsea hi goal ni goal khatin an chak don ni in alang man ma se additional time minisom ko pathumna Brentford hian Carvajal mangin an sipur su na goal an khunga goldang du bel talovin goal ni ve khungin Brentford le Chelsea te hi anin ne tok ta ani Chelsea hian English Premier League ka Brentford khelmola hian result an nei thathin leya Brentford khelmola an le lu nung tumnga an tlomia lavani English Premier League ka champion ngei tum Arsenal in an mi khwal Nottingham Forest sithum final ne boka Arsenal tan Spanish midfielder an player thar Martin Zubimendi an goal ni khungin minisom thum pahni na le minisom sari pakwana akhunga minisom li parukna Victor Gyökeresan eze siam sakatangin akhung ve bok he mecha hian Arsenal player thar te an che thal le Arsenal tana Martin Zubimendi goal khung a volley goal aro pui leya goal of the mona thantlak khoba goal ro pui le goal tha ani Arsenal hian he mecha hian in khel an thununa olsam takin point human lo chuak Arsenal hian English Premier League ka Nottingham Forest an machon na match na hnung soma tum khat chau tlomin tum riat lai an chaka an su nu a tha hle kumsan ni somni pathum mei thanuwa Nottingham laka English Premier League ka Arsenal hi an tlom ngai tamia lavani Nottingham laka hian English Premier League ka an home match ha Arsenal hi an la tlomia lo boka tum sari an chaka tum kwa anin ne tok kumsan ni somni pakhat November atanga December thleng khan Arsenal hi English Premier League ka an home match ha azonin tumli goal chua mi lo chungin an chaka khaminu khan tu naya record an nei that le ber tongin English Premier League ka an home match ha azonin goal chua mi lovin tumthum an chakta ani English Premier League champion la Liverpool in Burnley khelmola point thum an lo chuak rama he match ha hian mol nei tu Burnley hian defensive game khelin 5-4-1 formation mangin
hun ti ratangin an goal an veng ngal chota counter attack a bak in ngat lovin Liverpool tan po lawom atlem hle Liverpool hian ball changtamin in khel an thunun tluan thaka ma se goal an khung hlei thei lova ani hne tok maidon nia alan nuwa additional time minisom ko pangana penalty an hlo chu amang tangka in Mohamed Salah an gola chantira sikhat fain Liverpool hi an chak ta sham ani he match hian Liverpool boss Arne Slotan British transfer record siam khopa alei Alexander Isak team squad a ada lova Isak hi Liverpool kor hain ala inlan lovani he match hian Manchester United player thin Mesbury Hannibal handballin hei hi Burnley ta na poi hlea an tlom pha na ani Hannibal hi kumsan hi somni pali khan Burnley hian an leya Burnley hian Liverpool laka minute samruk pathumna lu tirin an goal ven him an tumna a atangkai be sema sela an mani penalty area a frimponga cross ball atangin a handball peka penalty choin an tlom pha hei baga he minute somret palina a Burnley player ugo chuku red card manga no chuanin hei wang hian Burnley ta na har sa zuala heti chung hian an tangtlang teu hle Burnley hian kan soitak angin 5-4-1 formation mangin hunti ratangin an goal an veng ngal chota Liverpool hi counter attack atanga chut hisap thin ma sela voitam counter na chance an nei lovani Liverpool hian nor ngar ma sela an nor pop zo mang lova alawam china Burnley in andang theideu zela baka Reds player ten hun tha an koral ve boka Burnley hian achang phei chuan 5-5-0 angin striker omia loten Liverpool laka invent tepo an nei hial ani ma se Arne Slot substitution siamin ben satanga adalu frimponga cross ball atangin penalty an hlo chuaka langsar lo chunga alak chua du mia lo Mohamed Salah an goal a chantir Florian Wirtz samu nama ma se goal ala thok chuak lo zela goal thok chuak lo ma sela Burnley player ugo chukuan Wirtz satlo na lama red card a choi pha thung chaklai thang Liverpool hian additional time a po last minute a penalty goal manga chakin point thum an hlo chuak le ta shram ania Burnley kha anin veng na salutuka Liverpool in goal an khung theilo tluan teu hle Slotan minute somli an khelklin main left back Milos Kerkez ala chuak dai maya Robertson alutir achan chu Kerkez khan yellow card a choi towa annuwa Jadon Anthony laka a fall lea yellow card a choi bel talo hlova Arne Slot eroin a film khur pha a Kerkez hi ala chuak ta dai ani in khelzwa Slot hian soin Kerkez kalak chua chan chu yellow card wangani ania khan a fall le to don lo tia 100% ka pe thei lova ka ngai tuana om chu kan tlom theina kong om chun chu player soma kan khelin ani atia Slot hian red card an choi lo na turin Kerkez kha ala chuak ti anem nget Liverpool hian tun season a chakna goal an khung tlai thin leya Bournemouth goalie goal nia an hne tum khan an goal thumna minute songriat pariat na an khung chawa an goalie na phei kha chu additional time minute samkwa palina an khung ani Newcastle laka goal thum goal nia an chakna goal la kha additional time a po minute somna an khunga Arsenal laka an chakna goal kha minute songriat pathumna an khung niin Burnley laka an chakna goal po additional time minute somkwa pangana a an khung ania chuwangin Liverpool hi tun season a English Premier League match li an khel towa hian chak vek ma sela an chak hun hi atlai thin hle tun season Liverpool result hi 10 khat chuan champion zia anti arin oma 10 khat ero chuan an lawan nei ri ani anti arin ombok khoi zong nge imu ve dan le Liverpool hian record tharan siama English Premier League chanchina match li chung a zone zata chakna goal hun top lam minute som chunga khung om chun an ni Liverpool hian match ma sa palia chak veka season bultan hi tumni an lo nei towa sangni somparia sompakwa season le sangni sompakwa somni season a te khan an nia sangni somparia sompakwa season a pahnina atop kharin sangni sompakwa somni season a khan an champion ani Burnley hi league match ha big an home match ha hian an tlom khat leya sangni somni pathum somni pali season a an home match nanung bera an tlom nu khan a zone in match somni pali league match ha an home match ha hian tlom lovin an kal tuang towa tum sompanga chakin tum kuan rowa ma se Liverpool laka ero an sul nu thatak hi an chun zom thei talovani English Premier League match daily na a in khel ngai ven hlo bera Manchester derby khelania mual nei tu Manchester City sithum final chak City tan Jeremy de ko siam sakatangi minute som pariat na Phil Foden an goal ma hruaya khunga
Phil Foden hian Manchester City player ni chungin Manchester United laka hian goal sari te meu akhung tling to ani Erling Haaland minute somnga pathumna dako siam saka tang thawin an goal ni na akhunga minute somruk pariat na Bernardo Bolpek thazet umin Erling Haaland hian an goal thumna akhung zui leya Manchester City hian situng fain Manchester United hi an ne ani he match hian pepan a system atidang lam threta counter attacking game United laka amang hre tabik lo ti lan tirin possession based game dominate tum tlata a khel tir thin a hlam chhia ta hreta a player nei ten an zir zokin a hriani poina langa pepan hnuaia City game kan hmu tamber ang lo dewin City khan United laka an khel ani Manchester United khan goal khatal khung sela an phu kan ti viawin arin oma hun tha an nei an khoral te kha ui tham atlingani chuti rual chon Manchester City laka an goal chhuah dan ero goal chhuah an phu ati thei ome anin veng thatok lo ti alang chiang hle Ruben Amorim hian United akai hroi chung hian English Premier League kai thar team ni lo tum somni paruk ama chon towa tumli chau ala chakpui English Premier League ka hian kai thar team ni lo laka asul nu achon om lo hle United hian season kalme ka match league khel ta in point li chawan lo chua ka point song pani om thea tanga point li chaw lo chua hi atlem hleya a thatok lovani Erling Haaland hian City tan English Premier League ka home match tum somnga a khelna ania hetatang hian goal somnga te meu a match khel zat loi goal a khungta ani hein ala English Premier League chanchina hian Alan Shearer chawin home match cha goal somnga khungtling turin match amamo tlem zoka Alan Shearer khan home match somli pasaria tangin goal somnga atlina Erling Haaland hian Alan Shearer chaw hi akhum talovani United hian season liamta khan point somli pani nain tebula som pangana atopan khara sangkhat zakwa songret pakwa somkwa season nuwa English top flight league tebula amor anbok cherber tum antonga sangkhat zakwa somsari pathum somsari pali season unrelegate tum nuwa English top flight league ka point an lo chhuat lember tum antong boka tun season a hian point somli pani an lo chhuak ling le angem ti ngai khopin bul an tran thalo le pek ani Manchester City goal khung khol Erling Haaland hian Manchester United hi angam leya tum kwa ama chontowa goal riat khungin assist tum thum anei tela Haaland hian United tum kwa ma chonto tang hian goal contribution som pani lai anei tlinga United laka hian chuan tham sul nu anei ani Manchester derby a hian goal thum huma ila United legend Roy Keane alom lawa abe se mulovin ti hian asoya Manchester derby ania ma se yellow card pakhat lekpo phor ani lawa tackle claim azong kan mutrok khatiang ani awang khan kar khat chung chu khuma tanga tho chuak ngam tur ani lo yellow card pakhat lekpo phor ani lawania tackling lam ti na saturania tu emo ideng dot turani football hi tharum manga infiam na ani ati Roy Keane hi chuan City ina sithum faya United an hna Manchester derby hi munam atilem lo ti achianga arau rum tok lova derby bawruak phok chuak zo tok lova angai ani in khelzwa Manchester United manager Amoriman soyin thil tam tak athenga tu nai thla chowa hian engthil nge thleng ti hi in ngai tu thiam om love ma se ke chu ka in thak thleng don chuang lova ka philosophy ka kalphung pa ngai hi thak ka duani chuan ka thak mayang ma se ka thak talawani chuan nangnin indu chuan keima hi min thak theye tin Ruben Amorim hian ama chungchang asoilang ani Manchester derby a kan hmu thin Andre Onana le Ederson te tun tu Manchester derby a hian kan hmu talawa Donnarumma le Bayern te kan hmu ta zoka Italian goalkeeper Donnarumma hian City tan a debut match khelin clean sheet anei ngal panga Onana ayarin lozok Bayern eroin City laka goal aveng him zo talo thung Manchester derby a kan hmu thin goalkeeper pahni ramdanga team dangtana anin machon kan hmu boka United le City in an thlau thlak Onana le Ederson te hi Turkish League sang bera anin machon thunga Ederson a khelna Fenerbahce in sikhat fain Onana khelna Trabzonspor an hne ani Onana khelna Trabzonspor hian red card an choya wangin player somin atop an khara he match hian Onana te hi tlomjok nema sela ama Andre Onana hi a khel thalea save thatak tak tum engemaw zat nein player of the match thlan ani ti hian English Premier League season kalmeka Liverpool in khelia chak 5 vekin point som pani an neya tebula ma an hroi chhunzom zela
อันนี้เจ้าฮีซีซันกัลเมกา 100% จากรีคอร์ดในอมชุนอันนี้ตะเซลาปนีน่าอาร์เซนอลปทุมนาตเทนฮัมเล่ปลีน่าบอร์มาเทนพอยต์กว่าเช่าในยินปังงานาเชลซีอินพอยต์เรียดันเนียปารุกนาเอเวอร์ตันเล่ปัสรีน่าซันเดอร์แลนด์เทนพอยต์สรีเวเวในยินแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่คริสตัลพาเลสเทนพอยต์รุกเวเวในยินอันโดตาพอยต์งานในนิวคาสเซิลเล่ฟูลแฮมเตอร์มินพอยต์ลีในฮีเบรนท์ฟอร์ดไบรตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอตติงแฮมฟอเรสต์เล่ลีดส์ยูไนเต็ดเตอันเนียบาร์ลีเล่เวสต์แฮมเทนพอยต์ทุ่มในยินอัสตันวิลล่าพอยต์นี้เจ้าวันละในยาเตบุลาสมปกวานานออกมาอุลวาร์แฮมตันฮีเคลลี่อัตลองไฟเวกินพอยต์ละในเมียเราอมชุนอันนี้ที่เฮียนเตบุลาอลังซาร์จัวลาลิเวอร์พูลปักขันนันนี้อินอาร์เซนอลปันนี้นะอันนี้ยาปทุมนาโตเทนฮัมนี้อินเชลซีปังงานะอันนี้เมกาแมนเชสเตอร์ซิตี้ปอปารีนาละอมเมกินนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสมนะอันนี้ยาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮีเตบุลาสมปาลีนาอันอมตาเมกบอกอันนี้โอเล่ขัดจินขาตุนจุมาฟุตบอลตีกันไงทักเทจินจูนี่แหละพอดรอเซ